Ngiyena sikhumbule ekuphakameni ke namhlanje isikhathi 4:20 usuku 27 January 2024. Ngeke ngasho ke ngathi ngihambi ngedwa ukhona umfundisi uJesse Mhlongo. Khona ubaba uSandile umfoka kaMwandla. Bese siba ke namhlanje sibusisekile uShembe usithandile okwangempela. Usithandile okwangempela namhlanje uShembe. Ngesabathe edlule ngathi ngithi ngidlala umvangeli uncwane. Hayi kwasho ukuthi into zakhona ngithe ngithi ngiphuma nazo endlini angaze zasala kanjani. Washo uShembe unamanga. Ingoba ubuwenza into ebengivele ngakuhlosile mina ukuthi uyenze. Hayi ke Shembe ke hayi wamlanda mbeke e-studio ke namhlanje. Namhlanje sinaye ke phakathi e-studio ubaba bayamazi ke abaningi ubaba kusukela ekuphakameni njengoba sithi sikhumbule ekuphakameni. Ubaba unjengezwi incwane igama ke lelo lakhe abaningi bazosheshe bezwe mangisho kanje. Kodwa ke ake sibingelelise umfundisi qala mfundisi. Ake sibingelele ke kuphi na kuphi la kufinyelela khona iphimbo lalomsakazo ola ingqwaqube phezulu kwentaba iNanda. Sithi imini yeSabatha ibenhle namhlanje siphethe uthisha wami namhlanje phethe uthisha wami ku Sunday School ekuphakameni. Kade ukhuluma kusukela ngama-60s. Kade ukhuluma uyena owesifundisa yonke into. Ingakho nje namhlanje izwi lami lokuqala engibingelela ngalo lilapha kwiZaga 14 verse 5. Lithi ufakazi oqinisileyo akaqamba amanga kepha ufakazi ongaqinisile uyawaphafuza amanga. Namhlanje silethe ufakazi oqinisikeleyo owayekhona elikakhulu onegama elisemqoka aliqanjwe ezulwini. Siyabonga. Mwandla ngibonga ithuba iSabatha elibusekile kubaleli bonke beNanda FM namaNazaretha jikelele nami ngibusekile ukuba kule ephethe ingqwele zasephakameni ephethe abagcotshwa bakaShembe. Amen. Mvangeli wenkosi namhlanje bengithi umfundisi uzokuthula kodwa ke hayi useshiyele wena ukuthi uyithule. Ke sizwe ukuthi siqale nje ekuqaleni ukuthi umvangeli ubani uzalwapi mhlawumbe asinike nokuthi kwaleli igama leli kuvelaphi ubani singakangeni nje kuthini uphetheni. Ngibingelele umphakathi ngibingelele umfundisi wenkosi ngibingelele nabagcotshwa esihamba nabo benkosi enkulu yasephakameni. Amen. Unjengezwi lona ola namhlanje lokhu ngenqaba ngingasitholi lesikhathi sokuthi ngikwazi ukuthi ngizokwethula le ndaba engifike ngayo namhlanje la ekhaya. Leli gama leli linomlando engwesabayo kwamina uqobo lwami ngoba ngangakazalwa nje ukuzalwa abazali bami kodwa bayizwa lento yafakazelwa uyise kamfundisi uGcwensa. Bayamazi abaningi lo mfundisi uGcwensa okhona uyise owayekhona ngesikhathi ubaba omkhulu ekhipha leli gama engiqamba ngalo lokuthi unjengezwi. Manje leli gama liyinkinga ngendlela eyisimangaliso. Ngesikhathi ngizalwa mina uqobo lwami wathi umama engimumethe sengizobelethwa wathi ubaba inkosi ilanga esanda kuhlala esihlalweni wathi akahamba aye ekuphakameni eyomzali ekuphakameni lo mntwana umumethe. Yena kuba wayevele lazi leli gama ngoba
bathi noma sebethanda ukuthi bangigambile igama watholakala ukuthi bayesaba ukuthi basebenzise igama ngaphandle kwaleli kawo omkhulu wayekhiphe ungakazalwa engakagali nomama kwancane uma semzalwa esethi baba hambe yobelethela ePhakameni kwenzeka isimangaliso ngoba wathi ubaba ngesikhathi umama ngesikhathi ebanjwa ngesikhathi ebelethwa engibeletha mina kwaba lukhuni kwaze ngathi ngakusasa ekuseni ngehora lesishiyagalolunye u9 kwala sengiphuma kwakhala isikhumbuzo emzini sePhakameni leso sikhathi ase ngivela sengizalwa sengibakhona uma esebesho kumama uthi ngumthetho wami kwakufanele ukuthi kuthiwe ngosikhumbuzo ngoba kwathi kuthatha isikhumbuzo ngase ngiqhamuka sengizalwa-ke wase sekuphelela ubuhlungu umama belumphethe isikhathi eside ubusuku bonke ngingafiki uthi-ke umama mayisenzelwe seyahamba sebeyahamba-ke sebeyawubika enkosini yasePhakameni ukuthi utholakale umfana uthi ubaba inkosi yasePhakameni ilanga igama lakhe niyalazi vele manje ngeke-ke unina uyalazi walizwa watholakala ukuthi esesebenzisa leli gama lelo ukuthi ngunjengezwi uthi kubaba imisebenzi eminingi oyoyenza uyohlala kusho ubaba omkhulu uthi uyohlala emhlabeni kakhulu ziningi izinto oyozenza emzini wasePhakameni ngithe noma-ke uma ngithi ngiyahamba-ke sengikhulile nami sengazuthi kufanele ukuthi ngihambe emhlabeni ngiyoyisebenzela kubelungu wakungavunywa khumbula nje isiga saba sikhulu kakhulu ngazi mase kufanele ngikhulume hayi ukahle uzanayo isaga esaba sikhulu kakhulu kimina esenzekayo baphunga bonke abafowethu ngoba mina ngaba ngowesibili kubafana kwathi bathi bona mabehamba beyocela enkosini sebefuna ukuhamba beyoyisebenzela wavuma ubaba wasithi kodwa lo usibanibani ngeke asinakuvuma naye ukuthi ahambe ayosebenza kubeleni umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu lo imisebenzi yonke uthi kwathiwa uyosebenza la ekhaya noma ehluphekile noma enjani akayo kuya kubelungu asifuni ukuthi ahambe kubelungu kwakushiwo lokho ngumqalo wendlela wasekuqaleni nobaba wasehamba kuwo lawo mazwi uthe-ke ngonyaka ka-1964 sengisebenza nje lapha ey'tolo zikababa ilanga kwatholakala ukuthi siphakathi ey'tolo kwaba khona ingxabano phakathi kwami nabanye sasinabo ngase ngizama ukuthi ayi ngihambe ngiyoyisebenzela ubaba akekho-ke ngaleso sikhathi ule ey'ntabeni zakwaZulu angazi noma wayesempande noma wayeselinda konje sakhumbuli kahle ngaphuma ngahamba ngayosebenza ngasebenza inyanga ey'ntathu usebenzaphi manje ngisebenza eThekwini lapha eDurban North wafika ubaba ePhakameni kulezi nyanga ey'ntathu siyiphela le nyanga yesithathu wathi mayefika ePhakameni wasethumele sithi abantwana abahlala enkosini bahambe beyongibiza watholakala ukuthi angikho wabe sebiza umama ukuthi ngiphi na wasethi umama wahamba baba waba khona ukuxabana wasesuka esehamba esethi seyoyisebenzela usebenzaphi wasithi basebesho ukuthi ngisebenza eDurban North ngisebenza ngathi nje ngizenzele lokuzana ngizenzele imisebenzi yakubelungu ngithi noma hayi
ngoba nakho uqabana kube khona nami sengizobe umuntu namhlanje ke ngibe umuntu onemali kanti angibuzange la ngene uzokila izofika ubaba engibuza tholakala ukuthi useyathumela thumela umuntu ngendlela isimangaliso engingamazanga kuze benamhlanje lo muntu wayengowangema isibongo sakhe uyamyalela lo muntu uthi uzogibela le ibhasi oyofika oyigibela iye why not iyobe eThekwini uyogibela leyo bhasi uhambe uzuyofika esangweni ungqoze umtshela nenamba engakazi abone sasithe azabone uma ifika lapha nesangweni afike lo muntu ngqongqoze tholakala ukuthi ngisengathini lapha ngiyamuzwa ngqongqoze esangweni bese ngiphuma hamba ufike ngivule esangweni lithawu kanti ngempela kanti ushembe ubani kanti bethi mina yini kwenze njani ethi hayi ngidedela ngene bese ngivuma sengimdedele sengene sengimthatha ngifake endlini engihlala kuyona sengithi mina kwenze njani yini ndaba ngowaphi wena naye bese ethi hayi ngowangema mina ngithiwe ubaba inkosi yasephakameni bese ngithi mina hawu waze ngani ukuthi la uyena ongiyalelileyo ukuthi ngokwenze njani waze wathi ngiyolinda ibhasi engiyoyigibela iyona futhi engiyobuya ngayo sengibuyele emuva ngimangale manje sengisungithi hayi ngicela ulinde kancane bese ngihamba ngotshela umama khona umama esasebenza naye kodwa ephakathi ekitchen abekho abengibasemsebenzini bese ngingena mina kulo mama ngithi mina awu nakho sengivelelwa indaba manje sengiyafuneka ephakameni ufuna ubani ngithi mina ufuna usheme chawu uzokwenzani manje ngoba abelungu abekho nje bese ngithi mina hayi akho nkinga khona ngobona ukuthi kufika wenzeka kanjani lapha yana ngoba le bhasi le owehleke yona lo muntu uthe uma uthiwe mayisebuya uyogibela yona futhi imbeke lapha ibimthathe khona kana ngempela ebese ivuma lo mama ethi imali yakho uziyani ethi mina hayi ngiyobona ukuthi wenza hamba kanjani bese ngibuye ngizoyilanda kuphela kwenyanga ngoba manje ufike lo muntu ongilandile ufike inyanga vele siphakathi cha evumekele umama ethi hey sengathi ungahamba kahle kodwa ke manje lokuhamba kwakho ungasaphathi lutho ngithi hayi akho nkinga lokho akunankinga kwabonakala ukuthi kwenzeka kanjani kanti phela inkosi ilanga yayimnikeze nemali yokugibela yokuthi ngigibele yonke into ngoba usuthu yabona ukuthi inyanga isephakathi angizukuba namali ngisebenzela malini amaranda amathathu ngenyanga amaranda amathathu ngenyanga ngiwasebenzela imali enkulu enkulu wawenza into eziningi ingani ngakwazi ngaleyo mali ukuthi sengithenga imoto izodiek yaqala mina ukuthengwa ngaraji lapha evoka zodiek ayithenga hayi imali leyo moto ngoba yayisiyisekeni kodwa ke elisha ngayithenga ngo-420 rand impela bese cha sisuke lapho nayi ibhasi iqhamuke eThekwini sesibekile le bhasi la bese nigibela ibhasi eDurban North gibela ibhasi eDurban North yona leyo esikade sigibele yona le kade ifike ungema yebo ebegibele behleki yona lo ngema namaziwe namhlanje bese sigibele kule bhasi eqhamuke eThekwini ngasi ayihamba ifike ePhakameni mayifike ePhakameni sathi sehla nje ebhasini nangu yena baba esigcawini esincane yasibona isigaba esincane lesiya umile khona uthene izandla ethi mina hawu nangu baba ebesethi lo ngema hayi sekulungile mina sengilandile ethi mina
cha ngisawutshela umama endlini ukuthi nangu baba lapha ngaphandle ebese umama sethi hawu kade sefikile esimele ingane lapha sizokubheka ukuthi awukafiki sina hawu nje nangu lapha elokuzeni hayi bese hayi lungile shishisayo ngithi wena phela ma ulungile ngizobeka le impathana zami bese sihamba siya kuba ngoba uyaye ngakafaka uMnazaretha ngaleso sikhathi ukuthi uma uye enkosini ufaka uMnazaretha wenze yonke into kanjani bese sisuke nangempela sihambe sathi sifika nje sathi siyaguqa wathi sikhweba uzana ngilandele sahamba ngithi mina Nkosi yami mhlawumbe nizoshawa kanti akunjani sathi masifika ngikhuluma ngazisa umhlaba nokufika kwami igama lami la ngaleso sikhathi labe sekuqala ukusebenza ngaleso sikhathi uthi uma esefika ujikela ngale ngaphambi kwaseGetsemane yabona eGetsemane kaBaba omkhulu ufike uyagibela idebhisini ufike uyama lapha uphethe ipheshana la ne-exercise nepeni usethi mamzimela ubiza umama ethi baba uthi uvelaphi la awungibuzele kuyena bese ubaba sebheka lena sengikhuluma ngithi hawu ma ngalo liyazi ukuthi bengikubi ebesethi uma sebuza ubaba yena qala uthini uthi baba ngiyazi ukuthi ubekubi kanti wena uwazi wena mamzimela uthi baba ngiyazi ukuthi seThekwini kodwa bengingamazi lapha ekhona uthi ubethula yabani omunye ngombuzo ngibindeke manje sizothini yenkosi yami ngisathi ngiyamlekisa bese hayi ungesabi khuluma nje ngithi akekho baba bengemlaya ukuthi sasuke saxabana lapha uthi wangangitshela ngani wangasho ukuthumela ngani ukuthi sekwenzeka into njengale uthi lalela ke nomzimela lo mntwana akadalelwe ukuthi ehambe yosebenza kulelo uyezwa nasemva kwami noma ngabe sekuthiwa kukhona ini emxakileyo uyohamba aye kulo oyobe sesihlalweni uyokwazi ukuthi udingani ngaleso sikhathi kuvele ngizofika inyembe zemehlweni ngicabanga ukuthi Nkosi yami kodwa khona umuntu onjengami nje ongalokho ehleze ekhaya engenzi lutho besithi lalela ke njengamanje wena manzimela kade bhala njalo ngazi ukuthi ubhalani uma ngabe ukuthi uyasuka la uma senisuka wena mfana phindela emsebenzini uma ngabe bebuza ukuthi yini bese ngithi mina bese usho ukuthi ngithe buya uze emsebenzini engangikunikeze yona vele ukuthi uwenze uyabona noma ngabe wenzekani noma ngabe sekusemva kwami ungalokothi uyezwa noma mzimela engalokothi ahambe aye kubelungu ayosebenza kubona umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu lo mntwana ekudalweni kwakhe yezwa cha sibonge lapha asukuba bashona endlini emhlophe endlini yakhe athi naleli ibhuku lakhe angalazi labhala ukuthini ngithi mina mama sesihamba ngithi mina ngizokwenza njani ngempela mina ngisheleke uthi ngani uba uthi ushilo waphindela emsebenzini nangempela ngaphindela ngafika alokhuza ngizowa ngikhuluma nje ngahamba ngafika ngathi ubaba uthi angibuye ngize emsebenzini bese thi ubaba ulokuzana ayingakabi kubasamile kwakusekhona ukhumalo khona lo waseMozambique owayevele ehlala ephakameni nomuntu unqume yebo yamazi bese thi ukhumalo kodwa ke phela ngoba sekusho umnikazi womsebenzi akho ngiyenga
ngoba thina sasivele simangale ukuthi ushonephi. Cha ngaqala aqhubekayo nomsebenzi kanjalo. Bengingahlali-ke mina bagcotshwa benkosi ngihlale emsebenzini nomphakathi wonke wamaNazaretha ukuthi ngihlale emzini wasephakameni isikhathi esiningi. Inzwa msahambe ngihamba zo zonke izitolo. Khumbula nje ukuthi o69 ngaqala ngo62 ngahamba ngaya khona isitolo esasi besidayisele ubaba ngathi babe mtashisele ocele basemkhayidini abadala lukhona lo oshone sewumvangeli ngaphandle oyisemncane kamfundisi lo ngicele osanda kushona naye ngahamba ngafika asebenza khona isikhashana esincane ngo1962 ngo62 63 ashintsha wathi angidlule ngihambe yema nje khona isitori kwathiwa kusentobozi kusona esingasembonambe ngasebenza khona inyanga eziyisithupha noma eziyisi7 ngasuka lapho ngase ngishona eDondotha lapho engagcina khona sengizobuya ngize ngapha nganeno futhi ngathi mangifika lapho ePhakameni ngadlula futhi angithatha ubaba saya ngaya phambi kwaSentanda khona isitori kwathiwa kusekwazini kusona ngasebenza khona nginonguye nginondawo yakhe nomhambi uhamba nabo sasebenza umnguye umhamba nabo no amakhosana enkosi njalo amakhosana enkosi yeah ngasuka lapho ngaqede wasithi baba ethumela ipheshana encane wayibhala la maphesha ngangazi ukuthi kofika isikhathi sekhona emhlabeni mina ngangiwagcina wayevele ethi suka nafana lapho hamba endaweni ethile khona ungasalungile khona hamba uyolungisa lapho ngasuka lapho ngabashiya lapha ekwazini ngawela lapha phesheya komngeni Kangcolosi khona isitori sasilapho phezulu komngeni yebo phezulu kwakuthiwa umngeni drift ngesibona ngasebenza khona ngathi ngisathi ngiyazinza khona lapho isikhashana ngisathi noma kwaphela unyaka noma kwaphela inyanga yodwa yini ngoba ngasuka lapho kwasekuthiwa esethu baba sethumela uCebekhulu khona uCebekhulu wayesekhona ngaleso sikhathi esephethe idolo kuyena ophethe idolo uphethe yalo lo muntu ngempela wayengazi lutho vele ngizele ngafundile ngifunda ngoba manager jikelele ayanga esikoleni zimina kodidolo wathi suka lapho ukuzale sefika ilori wathi kuthiwa angizokuthatha udlule ePhakameni uthathe izinto zakho ngiyaphi na thiwa uzoyosebenza noMshumayeli uMadlala le emampondweni uthi mina kuphi lapho thiwa kuse ekhangela sasuka sihamba ePhakameni ngafika ePhakameni ngikhumbula ukuthi ngalala wasefika ekuseni sengithatha ngelori ilayishe impahla ezoyodayisa khona lapho ekhangela ikamgayi lapha abantu abangazi ikamgayi abantu abangazi uthe mangifika lapho ngafika umfundisi uMadlala evele esengilindele ngoba wayesezwe ukuthi kuza mina ebevele ke ngazike wasekuqaleni athi Madlala awu uNkulunkulu ungithandile kusho ukuthi ubonile ukuthi kufanele ukuthi ngizosebenza nawe la cha saqhubeka lapho nomfundisi uMadlala isikhathi ngaze ngasuka khona ngoba ngafika ngo68 eqala ngoFebruary ngoba u68 69 ephela u69 qala u70 ngabe sengisuka sengibuyela ePhakameni futhi ngangisengula lapho ngaleso sikhathi sekukhona into ababe ezile kimi abagidi bemkhubane vele bethi lo muntu yena njalo nje nenkhathi ahlali lapha
ukuyekulethwa yena njalo mangathi wesekonakele kuthiwa akazosebenza lowo msebenzi ukuze ulunge kulethwa yena ngokwenzeka qhubeka uyaphazamisa ngithi ngiyaphazamisa kukhona into eyayilokhu idlula la kimi ngiyizwa ngingayiboni yona kodwa ngizwe sengathi umoya wento esanyoni edlulayo ngalokhu ngasu wathumela imoto lapho eyayidrayiva uba wathumela imoto eyayidrayiva uGumede iphotwe yakhumbula ngathi ngehla nje kade ngigibela isitimela elokuzeni nempahlana zami lezo ngigibela isitimela emzinto lapha ya sazongibeka eThekwini ngase ngigibela ibhasi eThekwini siyengibeka ePhakameni ngathi ngehla nje ebhasini nangu uGumede nayi imoto kaGumede lapha yana e-station wagon le-driver uGumede ebese ethi uGumede nele ngoGumede hawu kwangcono washishwa wafika umi lapha ngasendlini kaZulu wayishaya insini yebo ezansi kwaseBhekuzulu yebo hawu usufikile bese ngithi yebo bese kuba kuthe angibofu ufike ngothathe ngize nawe emkhayidini cha nami ngihambe ngiyeqala endlini kuqala ufike ngibeke izimpahlana zami thatha imnazaretha wami nekhuzana nesihlabelelo sami ngithi mina hawu ngone ubaba ubethe ngizofika bese lokhuzana bese mhlanganene yini noma kuzozenzeka kanjani daya ngazi ngoba ngizwe ethi uzwe kuthiwa uyagula ngabe sengiqeda ke lapho ukuhlala lapho kwenza leyo nto sase siyasuka siyahamba ke noGumede safika lapha yana ntambama sekhwalayo sathi sifika nje sengihambile sengihambile ngayobingelela umama wayekhona lelo langa uthi mina uthi mama hawu ngizothi uyagula nje na usunjani ngithi mina namanje ngiyayizwa lento ngempela nje bamkhuluma wathi ngakusatha ekuseni kade ubaba engilandile ngayizona kwase kuthuyela intombazane izongibiza intombazane kwamshaka yafika intombazane yafika wathi ubaba uthi angibize ngithi mina uphi na asithi uthe uzomthola everanda lapha endlini yakhe asuka ngayilungisa nami ngaphuthuma khona hamba naye ngiyibophe ilokhuzana ngesikhafu ngoba lento ngiyayizwa lokhu ishilo lokhu yenza lento ngithi nyanya ibisuke lento kwakusafika lento leyo kwakuthiwa qala iyona bakushaye ngeyona ukhahlelwe inyoni yebo bese ngiyafika lapha ya nangibaba bese ethi sondela bese ngiyasondela yini wenze njani ethi baba angazi ngosiya makhosi uthi wenze njani badinwa ukuthi ngiyakuthuma ufikele umsebenzi owenze kahle ilokho abakwenzileyo ungesabi mntanami uzophila kanjalo nje kanti ubaba wayengabishwayela ukuthi ekubize ngomntanami ethi ungesabi uzophila uNkulunkulu uzokuphilisa ebese engena endlini linda kancane engena endlini makade ephuma novaselina onganyana ebese kwabona ethi khamisi bese ngiyakhamisa bese ukufaka yena emlonyeni kimi bese ethi esehlikile isibande sokugcoba ebusweni ugcoba ebusweni bese ethi hamba kuye endlini akuvumi ukuthi ubesemoyeni ngithi baba akuvumi ngoba lento ayifike njengomoya ngiyizwa ukuthi naye ethi uzophila ungesabi ukuthi oluzowenzeka lo vaselina ngawudla ngalelo langa ngase ngibuye ngikhoda nami ngakusasa ekuseni sengidile ntambama ngasukela isisu engasaziyo sangiphendukele isisu ngaphuma ngahamba ngaye entabeni uma ngifika entabeni kuphuma igazi lodwa elimnyama engalazi lalenze njani
kaze la mahluli seli amahlule ngalo vaselina nje la order engangoniwe wabantu wakhotsayina kuqala ngathola ukuphila ngaleso sikhathi kodwa abangi sabuyele ekhangela abangi sabuyele ekhangela ubaba mayisefika ngoJuly Phakameni sengihlezi mina kodwa ngisebenza lapha eThilungu kancane njalo ngihambe ngiyeThilungu njalo kodwa sengiyingcono sengiyingcono manje nangempela kwabe sekubangconywana emva lokho ngase esemayisefika kwabe Phakameni efika nje wabe sethumela intombazana ukuthi ayizongibheka ukuthi nginjani ngikhona yini wathola ukuthi ngikhona wasithi ubuye nawe uma ngabe ekhona ngempela ngathi ngisuka naye sengihamba ngiyaphakathi wangithatha bagcosha benkosi wahamba nami waya egumbini lapha lemthandazo yabantu uma efika lapha egumbini wathi usonjani mfana bese ngithi baba sengingcono usungayenza imisebenzi ukuthiwa angikwenziseyo wena ngithi baba angazi inkosi yamakhosi ukuthi ubaba usho imisebenzi njengayo hayi khona imisebenzi ukuthi anginikeze yona ukuyenza ngithi baba mhlawumbe ningayenza uNkulunkulu uma ebengakemini ebesithi ukhuluma nobani kanti ubani okhuluma yeah ngithi mina baba bengicabanga ngokuthi yamakhosi ukuthi ngikhuluma no baba uthi ukhuluma noyihlo kodwa loyihlo ayinhlobo kayihlo ukhuluma naye esuke ehleke kanti ubaba wena izinyo lalo umsebenzi ka ubone amazinyo ehleka kuyena bese hayi awuhambe uye lapha ethi ngena lapha egumbini bese ngena yaqala kunetephi lapha ngaqala khona ngiqala ngawo ukungena egumbini kunetephi sana engena khona phansi kuyasindwa phansi akufaka police kuyasindwa bese ethi hlala lapho lindele kancane bese ethi ephume yena bese buyebuya bese ethi uzwani ngitha baba ngizwa abantu bexokozela la sengathi baxokozela esidolo uthi njengoba uthiwa ningawubanga nje umsindo la imizindo siphakameni kushiwo into enjengaleyo ngoba ingilo silapha ekhaya seduzane lapha egumbini nje wathiwa segumbini yonke inthandazo yini yonke into ifika ingenela sifike siyithathe la thina boshembe siyihambisa lapha suke siyisakhona uyazwa lento ungayitshela umuntu ukuthi uke wangena la ngithi mina baba bese ngikutshela nje ngoba usophilile entweni ebeyifuna ukuthatha ziningi bagcotshwa benkosi izinto inkosi ilanga kakhulukazi eyazenzayo phambi kwami ngiyibhekile ngisho ukuthi ngaleso sikhathi ngase ngiyekile ngaleso sikhathi uthethe wami ngase ngiyekile insimbini ngasahambi kodwa ngabuya ngabuyisela futhi insimbini ensimbini ke abantu abangaqondi ensimbini inkonzo eyenziwa abantwana abasebancane abathandaza ekseni ngo6 bathandaza entambama ngo6 ila befundiswa khona ngomNazaretha ingakho bengithi uthisha wasensimbini uzoyixoxa ke ukuthi sibuyela kanjani ensimbini ubuyela kanjani ensimbini akayo umuntu osuke esekhulile sikuthiwa mhlawumbe ethi njengentombazana kuthiwa ephukile asazi konje intombazana osilisa ukuthi kuthiwa sazi ukuthi ukhulile mhlawumbe sethombile kanjani wathi baba konje umsebenzi obuwenza ubuwenza njani lapha esibini ngithi mina baba bengibhasopa abantwana njengoba inkosi yayivele ishilo uthi
ngifuna ubuyele khona ngoba nomkhokheli wabantwana useyagula wohamba ube khona njalo ngesikhathi abantwana beshaya insimbi ube khona kwakuba umkhokheli ngaleso sikhathi kwakumkhokheli uMashando oh semkhohlwa ukuthi konje wayegane kwabantu bese sengizwa lokho ebese njalo kuseni makulukuza kube yimina engazi kudala ukuthi sekuyisikhathi esithile sekufanele ukuthi ngihambe manje abantwana ngathi beshaya insimbi ngingakafiki sayishaya waqhubeka insimbi kanjalo kwahamba ngelinye ilanga sathi sishaya insimbi abantwana beshaya insimbi lapha ekuseni kakhulu kanti ubaba ukhona la egumbini wavele shushu mase wathi nje ukuthi sebeyaqeda-ke manje abantwana Nkosi usuphakama kanye nabaphakathi kwabo Nkosi usuphakama kanye nabaphakathi bekuphenduka kane amagumbomane omhlaba mase wayeseqeda lapho wayeqhamuka saguqa ingane phansi wasithi niyaphila bathi baba siyaphila mkhulu wasithi kuhle maniphila uyaphila mfana ngathi baba siyaphila wasithi lalelani-ke nibomlalela uma ngabe nitshela ngibuyise ngabomu la ensimbini ngomkhokheli wenu sekhange ngingabikho emsebenzini kaNkulunkulu kanti lo msebenzi niyazi lo insimbi ukuthi ikhala njena isuke ikhalelani kwatholakala sasazi asethi ngase ngithi baba kancane mhlawumbe ngiyakwazi ngikwaziyo asethi aya ngikhuluma nawe ngikhuluma nawe wathi ngase ngithi baba inkosi ngithethelele asethi hayi ngithethelele bengingazi bengutshela nje ukuthi ngikhuluma nalapho asethi lokho nibolaleli into ontshela yona yonke ngoba isuke ivela kuthina thina esiphethe umsebenzi kaNkulunkulu la emhlabeni uthi-ke insimbi zobe suyikhala nje kuseni noma ntambama ishintshanisa izingilosi eziye emzini yamaNazaretha yonke wathi nibobatshela abazali benu ukuthi emakhaya ababobhala encabheni bethi dumisani uJehova amen noma kuleli kudunyiswa uNkulunkulu wasephakameni niyezwa uma kungenjalo nasemathangweni nibhale niyiqhaye futhi imizini nifaka amatshe amhlophe nibatshele abazali benu ngoba ingilosi ifika ibuke umbhalo ukuthi ibhala ukuthini ibuke amatshe bese ibona ukuthi hayi fanele ngulindekele umuzi ngoba dunyiswa uNkulunkulu lo engithumile noPaul asephakameni yebo baba nangempela zavuma ingane wasithi ubaba cha seningahamba yovana uyayazi ke wena into okufanele uyifundise ingane sakutshela ukuthi ubofundisa ukuthini into eyangisiza ke ukuthi kwathi noma sekusuke idumo ephakameni abantwana abazange balokhuzela abantwana bonke engangibafundisile hayi abazange baye ngale kulesi sidumo esavela ephakameni emva ukukhothama kwayo inkosi yasephakameni engisho ukuthi ziningi izinto bagcotshwa benkosi nomphakathi wonke emhlabeni ezenziwayo ephakameni ezinye zazo asivumelekile ukuthi sizikhulumela zaziwo umhlaba ngoba ziyizinto zasezulwini ziningi kakhulu ingakho nje ngikudedelile nami ngoba usumbulela amanye ama-page manje ngiyabona ukuthi hayi mase sikuphazamise kukhona okuzosala kanti kuningi yabona nje manje usungena ensimbini ngicabanga mfundisi ukuthi asale sesingena ngale inqaba lensimbi singabe sayidedela
ke sibuze kahle la insimbini. Ushilo wathi ingane iphenduka zibheka amagumbo mane. Unokuthi ishawa ngakho insimbi. Ke singene nje insimbini. Baba uma ngene ensimbini khona into esasisho umkhokheli wayeme eminyango nawe wawume eminyango ubheka ukuthi bakamile bagezile khona into ke eyayishiwo mangena umkhokheli okwakuthi mangena wena ingashiwo yayithini le uma isengene inkosi ibusise ungena kama inkosi ibusise ungena kama kusho ingane ngena abani umkhokheli mangena wena yayingashiwo le angashiwo thisha lana ke ensimbini kwakuye ukuthi ngelinye ilanga kumenyeze kuthiwa amashesha angena kanye nabafana uma ukhumbula kahle abafana babesina babejwayele ukusina phambi kwasegumbini kungabe uyayikhumbula into eyadala abafana bagcine bengasasini ngemnazaretha ngoba amashesha angena ayibhinca lokhuza omabubana la abafana bagqoka imnazaretha ikhona into oyikhumbulayo mhlambe esengiyikhohliwe mina noma ngizobe ngiyikhumbule eyadala abafana bagcine ngoba abafana basagidi manje ngolesihlanu kanti sikhule nabo abafana begqoka imnazaretha amashesha angena wona efake lokhuza omabubana ba opeshwana kukhona okukhumbulayo ukuthi kwenze kanjani kubafana inkosi yenkosi ngabe ngicabanga singiyakhohlwa okunye ngoba ngesikhathi ngisuka mina ngihamba sengiyale kwambonami ukuyosebenza khona ngabuya abafana bengasagidi kulesikhathi lokuhamba kulezi zitolo engangihamba kuzona ngabe abafana bengasagidi makuthi kwakusubiza abafana amantombazana odwa amakhosazana amancanyana opeshwana nakhohle ukuthi sekwenze njani ngoba ngiyakhumbula bengithi uyakukhumbula umvangeli engikukhumbulayo engathi babe bangindweba ngicabanga ukuthi kwakuyigroup yomfundisi uNtombela ngoba kuphele kubona ukugida kwabafana kwakuyibona nofakazi imini no Musa Mkhwanazi no Mandla Msomi iphele lapha indaba yokugida baba basekhona labantu engikhuluma bonke uthisha wabo umphakathi basekhona sengithi angikhumbulisi ukuthi abantu bazi ukuthi abafana ngolesihlanu nabo makumhlangano babefaka imnazaretha abagide na kodwa kwathi emveni kokuthi beba ngempempe kwaphela okwabo kwase kugida ke amashesha angena kuphela amakhosazana amancane mhlambe la kumashesha angena khona ingxenye eyenzekayo futhi ensimbini ukubusiswa kwabantwana usangena ensimbini la mebe ubusiswa abantwana inkosi kambe abantwana mebe ubusiswa babe bagqoke kanjani inkosi ayibabusise lapha umfundisi ukhuluma ngabantwana abasanda kuzalwa laba babe nethikithi labo uthi ithikithi lokubusiswa amathikithi mabili khona lokubusiswa khona lokubhabhadiswa njengathi yesabusiswa yena okwakhe ubaba ilanga babe busela kuthiwa banikezwa ingilosi ezobabhasopa sekuyoze kufika isikhathi sokuthi babhabhadiswe bese benikezwa enye ingilosi ebhasopa abantu abakhulileyo abadala abakholwayo ephakameni kukhona ingilosi eyingane khona ingilosi yeyingane khona ingilosi yabakhulile wayenze njani ubaba mebabusisa ungabusakhumbula ubaba mayewabusisa wayengawubusisi njengalaba babusiswa befundisa
angiqalela ngiyabonga futhi ukungibuza leyo ndaba ekutheni uma umuntu la ekhaya ebhabhadiswa uyambhabhadisa umfundisi kodwa kube nesidingo sokuthi noma kanjani ufanele agcine ebhabhadiswe ushembe noma ebhabhadiswe umfundisi ngoba ushembe kuthiwa yini ingoba ushembe akami endleleni mhla ehamba umuntu emhlabeni akabi nankinga akami indawo kodwa uma egcine umfundisi kuzokwenzeka umfundisi ehlubuke ephakameni tholakala useyahamba lo muntu ingilosi efanele ukuthi imphelezela ayisizokumphelezela ngoba izosuke iyesaba ukuthi izodlula kanjani lapha la kudlulwa khona kufanele ukuthi mayidlule khona ihambe enkulunkulu kodwa uma egcine ebhabhadiswe ushembe akazi ukuma ndawo nasi isikweletu wamadoda ubaba ke nobabuseni wefika bathinte bebabusisa wayebabusisa kwesikhathi esiguqala ebese guqala phambi kwakhe yebo ngesikhathi uguqa phambi kwakhe ebese sihlanganisa izandla usihlanganisa izandla uma soyihlanganisile izandla ebese esebuza ukuthi bani igama lakho lokuqala ebese uyalisha igama lakho lokuqala ebese sithi esabeka isandla phezulu kwekhanda lakho sithi sesikunika ingilosi ezokubheka ukuthi ayibheke njalo njengoba usushilo igama lakho phambi kwayo isizokubhasopha njalo-ke sekuyoze bese sekufikeni kwakho ukuthi uyakhula namhlanje ebese sikunikeza enye ingilosi-ke engikholwa ukuthi-ke ngoba noma ngingazi noma kusuke kunjalo yini ingilosi lena yikho lokhu okumiswa ukuthi kufanele ukuthi ubhabhadiswe ushembe kuqala ekugcineni noma ngabhabhadiswe umfundisi kodwa kufanele uphinde ugcine kushembe sekubhabhadiswe yena eqale ngokubusisa nje futhi abhabhadise futhi hey isikhathi manje it's 5:08 ziningi bazosixolela abalaleli ngoba njengoba simthola umvangeli asazobuye simthole nini kodwa sigxile kakhulu kulokho akubona ekuphakameni nakuzwe ekuphakameni umvangeli uke wasixoxela indaba mfundisi angazi noma ngiyajomba yini manje ngoba uke wasixoxela indaba ethi yenzeka ngo-1963 phezu kwentaba ihlangakazi kugujwa iminyaka engama-50 ubaba mkhulu Bombela isitimela samampondo agibela phezu kwentaba indlangakazi 1963 singacela ukuthi umvangeli uma engakakhathali angazi noma simnike ithutshana noma simnike ithutshana angazi hayi asiqhubeke siqhubeke so vele siphela isikhathi siyacela umvangeli asinikele indaba ka-1963 phezu kwentaba indlangakazi kugujwa iminyaka engama-50 ushembe agibela phezu kwentaba indlangakazi ngoba ushembe unyaka wakhe wokuqala ugibela phezu kwentaba indlangakazi u-1913 kusho ukuthi-ke ngo-1963 kwakuphela iminyaka engama-50 siyacela-ke namhlanje ukuthi umvangeli akayiphinde ayixoxe yena eyixoxa bukhoma balalela abantu ukuthi kwathiwani kwathiwa kwenze njani kwathiwa kwenzakalani ezulwini siyabonga umvangeli ngiyabonga mfundisi wenkosi ngiyabonga ugqosha wenkosi nasebandleni likaNkulunkulu emhlabeni wonke kwakunyaka esasithokozile sonke ngawo lo unyaka 1963 phezu kwentaba inhlangakazi yangena inkonzo ayizange iphume eyasekuseni yangena ekuseni kwasemini yantambama ivalo uthi nje izwi lakhe lokuqala uma ikhuluma ubaba uthi namhlanje kwenzeka into engenzekanga kubaba esho kubaba mkhulu Bombela isitimela samampondo kuze hlabezi emathekweni uthi ukuba niyabona ngamehlo lana ngibuka ngawo mina uthi ngabe niyayibona into
into lapha phakathi kwethu namhlanje khona isidalwa engakaze zibe khona la emhlabeni esiqala ukuthi kukhona ingelosi enephiko elilodwa ezifikile namhlanje na ezize kulomkhosi ngenzela ukuthi nazi ukuthi lo mkhosi ozokwenziwa namhlanje lapha ezokwentaba ukubonga amashumi ayisihlanu eminyaka sakhuphuka lapha ezokwentaba enhlangakazi ngenzela ukuba nibone ukuthi ngikhuluma kangakanani ngisho emazulwini usuke basemazulwini izidalwa ezingakaze zize emhlabeni zizile namhlanje uthi ngakho yonke into eniyenzayo niyenze ngokuhlonipha uthi ke niyazi ukuthi kuzoba khona into ezoba khona emhlabeni izo nizomangala uma nginitshela ukuthi kuza into enjani emhlabeni ukuthi kukhona into eyenziwe omubi ngesikhathi ngoba phela yena wayengambizi ngokuthi uSathane wayengambizi kanjalo ethi nibomhlonipha ningambizi noma kanjani ngoba uma isekhulu wazi wafunda incwadi kaJobe uJobe ehlushwa omubi ngoba ethi uNkulunkulu umbiyele uNkulunkulu uthi sabe sesithi thina kuyena kulungile yonke into kuwena sisho omubi sathi ungameza noma yini kodwa umphefumulo wakho uqaphele ungawuthinti uthi lokhu zawamthela amathumba emzimbeni wabulala izingane zakhe zonke kanye zinedili ezazi lenzile zambula ilapha ubaba wakhuluma khona ngalo wathi nibomhlonipha ningambizi noma kanjani uthi ke kusukela namhlanje nizobona isimanga njengoba siqeda leminyaka emashumi ayisihlanu eminyaka kupho lapha ezwentaba khona izinto ezizokwenzeka emhlabeni enizonethuka ukuthi kwenze kanjani ngoba omubi naye uneleweza ukuthi uzokwenziwa lento wasebiza ibandla lakhe lonke lapha ningaboni khona nina nje uma ngikhuluma nje uthi walibiza wafika wathi nizwile ukuthi kuzokwenziwa ukuthi phezulu kwentaba namhlanje na ngicela ukuthi noma ubani aphendule phakathi kwenu ukuthi isulini esingalenza ukuthi abantu uShembe bengamfuni ngoba uyena ofundisa abantu ukuthi umsebenzi wethu ungaqhubeki kahle ngicela ukuthi nobani esho umbono wakhe nalowo esho umbono wakhe nalowo esho umbono wakhe ngiyomlalela uma sengibona ukuthi sekufike lapha engivumelana naye khona nobona ngoba ngimisa isandla ngithi imanike sibani ngimzwile uphendule kahle wathi uthi ke zase ngoba bezwe uthiwa nje uyobonga amashumi ayisihlanu eminyaka ezwentaba enhlangakazi manje uthi base bephendula ke bekhuluma nalowo wathi ngibona lokho wasithi omunye okuyena owamlalelayo wathi mina ngibona inkosi ukuthi ngoba phela bambiza ngenkosi vele inkosi yabo uthi ke bathi mina inkosi ngibona ukuthi kofuneka sibenza abantu bakhe bathande ikhundla bathande ukuba bathole lumjiva owufakayo bathande ukuthi bafunde ukuthukana bona bodwa bafunde ukumsola yena umholi wabo uShembe sicela ukuthi baba ngibona ukuthi mina baba makube njalo uthi wavela wamisa isandla wathi ya niyabona usibani ke ukukhuluma into nawe bengicabanga ukuthi kunganjani basenza kanjani kodwa manje bengesaba ukuthi ngivele ngikhulume nje ngingakezwa ngani kodwa usikhulume into eyenzileyo ebengicabangile kodwa ke izoba khona leyo nto sizokwenza ukuthi izingane zingabalaleli abazali bazo izingane ziqhamuke zizokwelula inwele zibezile zipende imlomo lento uShembe ongayifuniyo
sizokwenza yonke into uthi no kwahamba khambe bese zifaka amabhluwe emizini yamadoda ngisho amakhosikazi agandileyo ayofaka amabhluwe ngaleso sikhathi labo bantu bonke nabapenda izipho bayobe bevela kuleli bandla leli eliyobe setshenziswa umubi kodwa bona bengazi bona basebenzela uNkulunkulu kanti sebesebenzela umubi into eyasho ubaba ilanga ngalelo langa phezu kwentaba yenhlangakazi ngalowo nyaka 1963 hey mfundisi Mvangeli siyayibona lezi zinto akhuluma ngazo umvangeli kodwa manje akusazi ukuthi inqandwa kanjani mase kunje ngoba hayi impela zinsakavukela sesibonga khona ngoba kushuthi azingakhulunywa umsuka wazo ukuthi iziqhamukapi sesibonga ukuthi nangu umvangeli uzobeka ukuthi lento inomsuku ukuthi yashiwo kwashiwo futhi ukuthi izobe iqhamukapi into enjengale sekukhona-ke ukuthi emabandleni ke kwenziwa njani ukuze laba bantu lemoya ngoba phela babantu nabo bakaNkulunkulu lemoya le ixoshwa kanjani basale baba abantu bakaNkulunkulu abantu abenza lezi zinto ake ngicele mhlambe kuningi esifuna ukukuthola okwakwenziwa emzini wasephakameni le ndawo esikuyona umvangeli sithi sikhumbule ephakameni siqala ku1910 sesogcina ku1976 khona ezinye izinto engiyikhumbulayo ezazenziwe ephakameni esifuna ukuyithola nazo nokuthi izehlakalo ezake zenzeka kwenziwa lezo zinto iziphi ekuphakameni bokukhona abashumayeli bejuthwa bengene mhlawumbe o3 months noma kwakujela ube o3 months kuphuma omunye ngene omunye ngiyabakhumbula nje engikhule bekhona uNgongoma wejwayele ukuba khona uNgcobo senhlangakazi lo waseKhimbali lakusengikhohlo uDludla webuya kade kaMayele lokuze esimobeni webuya abe netohwana kaMayele uDludla uNgongoma bese kubunene webheji babethandazela uma lokho nje umshilo ukuba angimsho uyiseka yeah ngifuna ukwazi-ke lami mbangeli umehluko phakathi kokuthandazela kwenkosi okwakunosuku lwayo ngithi kwakuLwesithathu usuku lekhulu abashumayeli babethandazela kanjani inkosi iyayithandazela kanjani ukusinike nowake wakubona ngosuku ukuthandazela inkosi khona ungasixoxela kona ukuxoxe loku obuthi bese kuthandazela yena kwake wenza ukuthi nokuthi uyixoxe le wayibona simangaliso wasibonayo uthandazela inkosi endlini emhlophe okungasenziwa manje ngoba njalo ngoLwesithathu uma ngeyona inkosi kwakuba abashumayeli abajuthile akusinike leyo ndawo yokuthandazela engakangeni umvangeli mfundisi ake ngiqale kuwena ucacise leyo kujuthwa ukuthi uchaza ukuthini mabethi babejuthwa abashumayeli engakangeni nje umvangeli naleyo ukuthi uthandazela abanjani le yokuthi abashumayeli babejuthwa wengekho umshumayeli okuthiwa umshumayeli wala emzini ephakameni kwabuye kuletha umshumayeli lo mshumayeli uzogada ukuthi ungenisa uvuka nathi ungenisa ulala nathi ugade abantu abazolinda ekuphakameni abazolindela ukuthola abantwana abagulayo uyaba noma ngelona lwesithathu uyahamba nengubo aye emadokodweni ayothandazela abantu mebegula ugadile futhi ukuthi makhona umuntu oshonayo la uyena ogade zonke lezo zinto mase kuyiwa kabheka bezakho usebenza leyo nto ibona ke labashumayeli ukuthi abasejuthini bese kuthi ke u23 ke unomphathi wawo wengafika umuntu abomshumayeli abe kodwa ke la nje kule abashumayeli kwakuthi makhona iminikelo eyenziwayo endlini ugade ukukhipha iladi
beshintshana beshintsha hayi ukuthi kuba umuntu hayi kuthiwe i-second yami asikaze sizwe kuthiwa khona i-second yomuntu abafundisi okungenani ababe ney'ndawo kodwa abashumayeli mase kufike ephakameni bangenayo indawo hayi nanokuthi mhlawumbe mfundisi kwakungenzi ukuthi ubuNazaretha bube yinto eyodwa ukuze umuntu afunde indlela eyodwa yobuNazaretha kungabi sengathi manje khona ubuNazaretha abasendaweni ethize ngoba nje uma be-rotate nje bazokwenza inqubo into eliyala ekhaya hayi-ke ngiyafisa-ke mhlawumbe umvangeli asidlulisele lapho ukuthi labashumayeli mabethandazela bona babejwayele kwenze njani inkosi yayenze njani ebesethi sigameko sake senzeka ekhona senziwa inkosi ulangaphuma esikhotheni nabalothawu liyabahangula. Ngiyabonga abagcosha benkosi, ngiyabonga mfundisi inkosi. Indaba ebuzwa umfundisi ngiyayikhumbula into eyenzeka emzini wasePhakameni. Njengoba namhlanje ukuphakama phela sekufana nento engekho kukhona kodwa nakho lokho kwashiwo ukuthi kuze isikhathi lapha ukuphakama kuzoke kuphele khona namanazareth azokuphela emanazareth eyiqiniso njengoba sekunjalo namhlanje ePhakameni lapha yana njengoba umfundisi eseke wakhuluma ngakho mayelana nabantu abagcotshiweyo ababashumayeli njengokuthi kwakwenzeka kanjani kwakunesikhathi lapha ngolesithathu vele ngoba phela indawo yamaklinikhi lena bekungakabi khona lesikhathi bekungasebenzi uthi-ke kwakuyaye ukuthi uma ngabe ukuthi abashumayeli bakhona lapha ePhakameni uma ngabe kwesingathi ufike wabika enkosini mhlawumbe ubikile wena ogulayo ophethwe yileyo nto ekuphetheyo bese shembe ubohamba ePhakameni bawufika ePhakameni bayiqede le nto ekuphetheyo kanjalo usho wani usho laba bashumayeli abajujuweyo abashizanayo emzini wasePhakameni kuyilungelo lakho umshumayeli ukuthi ahambe abahlole abantu emadokotweni ukuthi bayaphila yini akho umuntu okhwehlelayo ehambe yena ngempela umshumayeli imvamisa yabo njengoba babili kwesinye isikhathi bebabili beshintshane ngokusebenza kuphela kodwa ejudini bebabili kwenzelwani bebabili kwenzela ukuthi uma ngabe bephuma beyothandaza mhlawumbe bayothandaza edokotela elithile egula khona bekwazi ukubambisana ingubo ngesikhathi bebambisana ingubo bayibambisana lengubo bathandazele bahlabele ingubo abavumelekile futhi ukuthi uma befika lapho edokotela bafike bavele lokhu baqale babuze kuqala ukuthi uguliswa yini kubuhlungu uphi kanjani kwenze kanjani uphethwe yini into eyayenziwa kwakufuneka ukuthi eyenziwayo ngizosho kanjalo angasho ukuthi eyayenziwa engasenziwa namhlanje abangasayenzi uthi uma ufika uthi ufika nje sebekutshengisile ukuthi ogulayo lapha ya awukhulumi njalo ukuphume nalengubo oyiphetheyo ngesuitcase noma isicebu sayo uthi uma ufika lapha ya ufike ucela ukuthi usubonile phela lapha egula khona ugula la ulapha lo gulayo so ufike uguqe phansi uthandaza qede lapho usuthi linda susho kulogulayo mhlawumbe uma ngasakwazi ukuvuka leyo ombhekileyo uzomvusa amhlalise mhlawumbe nancebe kodwa mhlawumbe alokuze antazinge amhlalise mayikwazi ukuyihlalela ebese ke sizokhipha ingubo yakhe ke ebese eyibeka ngaphezulu kwakhe akabhulwa umuntu ngengubo akabhulwa umuntu ngengubo iyabekwa ingubo ingcwele nje ngaphandle kokuthandazela uze uthi ubaba ngelilanga kula sekuqala lento yokugula abantu ngengubo uthi nizolahlwa nakho lokho nilahlwe kade nithi niphethe kanti
yingenxa ukuthi senephula umthetho kaShembe. Ingubo kaShembe njengoba ihlala lokhuzana nje inomoya wakhe ukuphilisa abantu. Hayi ukuthi izophiliswa wena ukuthi umbule ngengubo cha. Manje mayenza kanjalo ukuba sengathi amandla akho kanti lokhuzana kanti amandla kaNkulunkulu akule ngubo. Uma ngabe ke njengoba ngichaza ngendaba yabagcotshwa laba abasuke behlezi beshintshana njengoba umfundisi beshilo basuke bebekele lokho babekele lokho ukuthi bakwazi ukuthandaza nokukhokhela umuntu ukuthi khona njengoba ugule kangaka nje uyayibona kodwa wena amanazathu wabona na ngoba amanazathu bantwana benkosi yenkulu ayindaba enkulu kabi phambi kaShembe ayindaba enkulu kabi phambi kaNkulunkulu. Uma ngabe semkhokhela uzoba abantu abaphume bonke endlini. Hawu ngesikhathi semkhokhela njengoba usugula isikhathi eside kangaka nje na ukumbona usukambona iShembe wona amanazathu wabona na cha angiwaboni mhlawumbe la ngimboni nayo uNkulunkulu. Kusho ukuthi lo muntu ukugula kwakhe usenkingeni ngendlela ukuthi uguliswa yicala mhlawumbe onalo phambi kaNkulunkulu. Ngoba bagcotshwa benkosi uthi ubaba ngelila ekhuluma uthi ukunikela indaba enkulu kabi ngoba ungazenza zonke izinto kodwa zikwehlule. Kodwa indaba ukunikela ngoba usukunikela ngomphefumulo wakho. Ubokulandela ukunikela kwakho uma unikela phambi kaNkulunkulu. Ucele uNkulunkulu ukuthi akusize kuthethelele mhlawumbe amacala ngoba khona amacala owehluleka nje ukwakhuluma phambi komuntu ukuthi nginecala elithile kanje engalenzayo. Kodwa umnikelo uyakwazi ukuthi ukusebenzele uNkulunkulu ukuthi uvumele lo cala. Umnikelo uyakwazi ukudlula uyakwazi ukuthi mhlawumbe uhamba emhlabeni wedlule sithatha imali umnikelo lo wakho siunikeze indoda yomgodi. Lo nethiwa umumi sidedele bese kudedela udlula ethi suka hamba ngoba phela so nikhebele nje obekiyo ayithandayo. Uthi ke omunye umuntu unele khokhelwe ngesikhathi umshumayela emkhokhele ebese sekuba esephila ngalelo langa umuntu esikade wagula kanti ubeguliswa yini ubeguliswa isono into ethile ebekade imgulisa. Uthi ukukholwa kanti kwazi asoze futhi nakwazi kodwa ukunikela ninganikela kodwa angisho ukuthi uthi angisho ngalokho ukuthi ngithi yenzani ukona ngabomu ngoba nithemba ukuthi uzonikela kanti cha uthi cha ukunikela kufanele unikele ngenhliziyo yakho yonke. Ucabange wena ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe uma uncenga ngento ethile uzothatha lento egulisayo akhulume nalokho kufa mhlawumbe nale ndoda le semnyameni ayinikele imali bese uyaphila wena. Nansi ke le ndaba uyangena endlini yesonto uzothandazela ubaba ke manje ubaba ungafiki kubaba sikhona nesikhathi ekuphakameni lapho umuntu ayithandazelwa ngobhoko unhla isuthi aza George phela angikwazi sokuphelile ayikho leyo ukuthandazela umuntu ngobhoko ayikho ubaba ngelinye ilanga yena qobo lakhe weza ngelinye ilanga nani ne-walking stick yebo yena kuphela yebo kusho ukuthi laba baphatha ubhoko bazama ukulingisa yena akukho vele ukuyi akukho vele ukuyi asidluleke sesidlulile lapho yilokho yaphela okusho 1963 yilokho osho abasesogwini uzobenza bathande izikhundla yeah bafise nale ngubo embathwa uShembe sebefisa le nduku athandazela ngayo wena ngobe nayo akukho okuyi. Nansi ke indaba uyangena ngelinye ilanga wasixoxela wathi Fiyo kwenzakalana wasixoxela indaba enkulu kabi leyo bagcozela bose nikhuluma ngayo engayibonayo ngalowo nyaka nami ngathi ngoba ngasuka esebenzini ngathi hayi ake ngihambe nami
angazi ngangiphethwe yini kodwa ngiyizwa ukuthi hayi wena uhlala useyitolo ezinye zakujomba ungayiboni ingani ke ngathi ake ngihambe namhlanje ngalo ngolesithathu inkonzweni yokuthandazela sangena sahlala lapha sezolayini la ngakhona omunye umuntu ohlezi lapha khona uMathunjwa khona uMathunjwa owaye elokhuzana owayehlala ePhakameni noGanungu ngamzimela bese thi engakangeni ubaba sezwa thina ngokungamadimoni lokho okukhulumayo sekusho khona ukuthi nangwe sezwa wahayiza amakhosikazi lapha hayiza amakhosazana hayiza emathetheni uMathunjwa lo semengezela ayo manje ukhuluma into esamandi ungisangathi ukhuluma amandiya akuzwakala ukuthi uthini akakangeni ubaba akakangeni yeah kanti sekumbonile khona ukuthi nango sesukile seyodlule egumbini usuke endini emhlophe sezanene uthe ese khumule icathulo wayibeka phansi la esemela eminyango ugaxe ingubo yakhe la ayichaze kahle ke mfangini wena ngisole ngathi wawubuka ongasacimele ayixoxele yakho uyibona kanjani yonke le angithi manje ngibuka nje na phela ngalo sikhathi thina aba esebafanyana siyabuka nesi ukubona le ubuke ikhale sengiyambona ngempela nangena ngene yeah uthi esuka lapha athe gaxa ingubo yena wayesevele esethi bambelela ngapha eminyango ngapha wathi washaya ikhwela viyo washo kanye wasisuka phuma bathi baphuma amalokhuzana amakhosikazi ngalena phuma amakhosazana ngapha amadoda hayi amadoda abantu besilisa phela abantu abanesibindi bathi basuka abashumayeli ababhekileyo laba wathi bayeni wasuka lapho ukuze ngiyambuka njalo sithule siyambuka lapha nalomfana ohlezi ngapha eduze kwami umuntu kanti naye wenza lento engiyibuka lento engiyibukayo wathi esuka lapho wayithi nemini emthathu wakhomba wathi ba phansi nalapha amakhosikazi wayileso nalapha class uthi class uthi kwangekho abanye bazange bekhona eshaye nje ikhwela kanye wabakhomba bebaleka wathi basuke bashumayela bayakhuza wabakhuza wathi bayeni uthi uma isebele bathi ningoba nina phuma nihambe namhlanje bathi awu nasemazweni wasixosha thula ningangisho ukuthi phela manje phela ukuthi okunye ukuthi wasikhipha emazweni sizosikhipha wena sizosifuna la emhlabeni ayi ngalelo la ngempela ngathi mina hayi khona uShembo into nayo ngempela khona into nayo baba ngiyazi mina lento yenzekayo ngayikhwela nje eshaye kanye into engayibona ngalelo langa ngamehlo ami ngibuka iphelela laphi ingubo le uma esethandaza awazi ukuthi kanti uhamba nani uShembe yini ohamba nayo uma esefika lapha kolayini ufika maqondana nomuntu oqala afike ingubo ayiphose ayithi kube sengathi khona umuntu oyidonsayo ithi mbam kula bantu abalokhuzana kulo layini lona osalukuze kuyona yeluleke futhi uma iselokhuzana ivelathi bese lokhuza isibuye rodwa ephinde futhi aye kulo layini omunye ayenze kanjalo ayiphothe maqede bese ngathi khona umuntu oyidonsayo ibamboze wonke lawo bantu ngesikhathi yenzeka lento kuba sengathi khona imbali ephamba nayo ethi ngesikhathi lengubo yeluleka kodwa le mbani le ephambanayo ayezenge ngesikhathi loleka ingubo iyayibuyela ibuyela yona
ukhohle ukuthi kwenzeka kanjani Khokho ubani manje? bese angithi manje ngikhathi phela iphosa ngikhathi iphosa ayithi Iyayicacakela. Igijima emakhanda abantu. igijima emakhanda abantu lengubo yeluleke futhi ibenele bonke futhi laba bantu kanti baningi iqedele komyulayeni azawuqeda ivamise kwakuvamise ukuthi abesilisa babehola inabathathu kwabesimame bebaningi ngasikhathi amakhosazana ke yona ayibamancane impela kodwa kubo bonke laba enze kanjalo abashumayeli babehlalela ukuthi kuphela bona uma babezokuzenzela ubaba behlalela ukuthi uma ukhona abantu ababalekayo bebabheke bengalimali abantu Mvangeli uke wasixoxela ngenye imini la ukuthi inkosi ilanga bathi yayinolaka nje ethanda izinto iqonde ingazwani into ebheke eceleni. mina ngiyaye nguthathe ngokuthi mgcotsho wenkosi ukuba nolaka bukaShembe lwalungaveli sisuke esithubeni lwaluba wayiba nolaka kwesinye isikhathi ngento angithi lolo okhuluma ngalo wayeke fike ngisho ngabe umuntu oyisikhulu kangakanani uma ngabe kuwuthi akakuphendula uyathula nje elibale lokho wenza kuphela mhlawumbe lento yenzayo kodwa imvamisa yolaka lwakhe kwakuwulaka olwakhaya ngoba baningi abantu abangenayo ngesikhathi sikababa ilanga ezulwini ngani ngalolu laka wayengafuni ukuze kube nomfanekiso wesono ukuze kubonakala isono uqobo lwaso wayefuna ukuthi esasibona isono siseza ebese Akhalime nje ashaye lapha nje sisenza engafuni ukuthi kugijime isono phambi kwakho ngoba ivamisa ukuthi uma uya phambi kaShembe qhamuka isono sakho kuqala isono. Namhlanje kuculwa yonke indlela yokucula esontweni kuculwa into engasayazi ngathi omaskande kuyabholokha kwenziwa yonke lolu laka lolu thwana wakwalibona ngelinye ilanga amaNazaretha eBhimba. hey ungayikhuluma leyo nto kwakuse emkhayideni naye ngayikhuluma leyo ndaba kwakuse emkhayideni sihlezi enkonzweni kwasekuvalwa usuku lesikhumbuzo futhi angisazi ukuthi umfundisi ubani wathi ubaba ngahlabelela isihlabelelo umfundisi ubani wasemathunweni lona owaye umeluleki wenkosi wayethi umeluleki wenkosi uyisekavusimuzi uthi ubaba sizovala ngengoma asazi kwaba yiphi inkosi yami sekuvala inkonzo emini yasikhumbuzo wahlabela ivesi lokuqala uthe mayisengena kwelesibili wasekuma phansi baba esihlalweni wathi awumi ngubani uthi niyabhimba uhlabelela kabi ngizothi ezweni ihlatshelwa kanje ngase ethi umhlabathi awuvuleke ingene nokukhona manje lanyakaza ihlathi lanyakaza nini lanyakaza sizwa ngithi ngazama umhlaba udlomo umuntu wayihlezi la udlomo ngihlezi thuze kwakhe wathi mina ngabaleka uthi udlomo uzobaleka usole ngayo angithi manje kuhlangane kuthule kuthethu inhlasuthi lapha inhlasuthi phela angithi abesilisa kuthiwa inhlasuthi lamakhosazana ngalena akuzeki amakhosazana aze kweli tempeli impungu kuhlangane kuthule kuthethu ngesikhathi le ihlathi inyakaza sengifuna ukubaleka mina uthi udlomo uzokuma ngaphi njengoba unjena nje asihlale silindele khona lokho wasithi ayi hlabelela ngubani wasehlabelela ngubani sade nehlabelela waze waqeda wasithi ubaba masibonge ngesikhathi ethi asibonge ukuthi waphuma nini angazange ngoba sasiloko sigogele sithule sithethu silindele phela ukuthi
uzovala inkolo kanti kade ephumile sathi nokuthi uphume ngaphi ngoba phela bekune-utility useyiphumile kodwa fanele aphuma anqamule la kufanele lapho nqamulela kubantu kwazi kwathi uyele umfundisi angazi umfundisi bani kodwa ngaphandle kangubani ngoba ubone azange hayi sazi umfundisi ngoba sasisithulusi ushonile udlomono ubaba kasekho inkonzo yangabe savale ithi ngazi apho kuza usumfundisi uya enkosazana ihambe iye lapho kuna nkosazana ahla ekhishini bese inkosazana kusho ukuthi yathi ngamtshela utshela umngubane ukuthi makavale inkonzo sathi sizothola sekukhandaza umngubane sevala inkonzo ebosisi kanti ubaba kade ephumile asekho ethempelini ngiyabonga-ke khona into esalayo ukhuluma ngokuthi kwakuyisikhumbuzo yebo ngikhumbula ngoba esinamumva kamfundisi uDini isikhumbuzo sasifika singene mhlambe ngo-7 kugidwe ngeza ngedwe elizweni okwake sinamumva lo yenza ukuthi singene kahle la ekuthenini ngesikhumbuzo kwakwenzakalani ngosuku lwangayizolo songena kusasa kwakufike-ke ngalolusuku lomlindelo kugidwe ngeza ngedwe elizweni ngoliphuma kanjalo kuyothi mhlambe ngo-10 11 noma ngo-12 bese ngena inkonzo ingena inkonzo soze sizele thina esizingane lo yinkinini bese kuthi ngakusasa isikhathi esisemqoka kwakunayo kwakwenziwa njani emkhayidini ngesikhumbuzo sasingena kanjani ngosuku olandulela isikhumbuzo sasingena kanjani siphume kanjani ukuze abantu bazi ukuthi kushintshwephi nini kuqala kwakwenziwa njani sasingena nini isikhumbuzo ngosuku lokwandulela usuku lukababamkhulu sasiqala isikhumbuzo sathi siqale khona ebusuku ngabo sasiqala ngo-9 isikhumbuzo ubuseke sikababamkhulu yedwa sathi siqale ngabo 9 ebusuku uma ngabe inkonzo izophathwa yilowo iphathe yena yedwa ingabiwa inkonzo yangaleso sikhathi ingabiwa iphathwe yilowo osuke ejutshwe yinkonzo ukuthi akube uyenza ozobekhuluma enkonzweni yantambama kwesinye isikhathi iphume ngo-12 sekufakaze yona inkosi uqobo lwayo ofakazi laba babenze bebengakusasa ngakusasa-ke inkonzo yaphuma ngo-12 ivalwa yona inkosi ngakusasa kungene ka-9 mingene ka-9 ikhona yayikhona yasemini hayi yayingabikho yayingena nje kusukela ngo-9 kuyoze koshaya leso sikhathi ushembe azovala ngaso ayisekho yasemini kungena yasemini ngaphandle makuwukuthi kube yisabatha makuyisabatha kukhushe njengoba kuyisabatha kodwa kusebenzisa isihlabelelo sesikhumbuzo angithi la sikhuluma ngesikhathi senkosi ilanga mvangisi yebo isihlabelelo ngo-9 kuhlatshelwe isihlabelelo sesikhumbuzo yes right awuhlabeleli noma siphi isihlabelelo ngenzela ukuthi bazi abantu ukuthi ngo-9 kwakuyilona suku olusemqoka kwakuthi okusukuma nje ngo-9 kuguqwa kuqala kuthandazwa yebo kodwa uma kuthiwa amen bese kuthiwa yaze yawufika leyo minendle yebo yesabekayo ngo-9 ngakusasa ilona suku olusemqoka ngalesikhathi sesikhumbuzo bese kuhlatshelelwa akukho ukuthi vuka nathi ilanga lesikhumbuzo kuhlatshelelwa lesihlabelelo size siyophela bese kuqhubeka-ke inkonzo-ke kufakazwa futhi kukhala insimbi esikhumbuzo ngiyayithanda le nto ngoba ikhona la isele khona namhlanje ulapha abantu abaningi ngendaba yesikhumbuzo yebo ngiyabonga ngicabanga ukuthi ileyo namhlanje ebengiyifuna mfundisi isikhathi manje sithi 1:45
sesiphelile asithi mhlawumbe sisele no 10 minutes manje 10 minutes. kulo 10 minutes ngoba okuningi asisafikanga khona kodwa sesothinta nje lezi zinto eseyigcwele la ebandleni eseyibukayo namhlanje emvangeli uyaphenduka umuntu uyafika ngizokhulumela kakhulu umuntu ofikayo ahamba yonikela lapha mangayo yonikela enkosini noma ezimbengeni uyaphuma lapho napha sebemlindile abanye unikezwe izinamba nomani kuthiwa hayi nayi thinta lo muntu kuthiwa inkosana yini inkinga usho hayi bengiyokwenzani enkosini hayi manje nginenkinga kanje hayi thinta la sekhona abantu ababonayo sebebaningi bayahlola bayabona kwenziwa yonke into ngesikhathi sesephakameni labantu ababonayo kwakwenza kanjani babekhona kwakuyisimo kanjani laba sebebaningi kangaka manje omama bani nobani akuthiwa Nhlanhlathu sekuthiwa mkhulu nawe nje ngihambele kuthiwa hawu mkhulu hawu thokoza hawu kusho iNazaretha kumina sasho ukuthi Nhlanhlathu noma bani selithi thokoza kodwa ngesikhathi sasekuphakameni ukusithatha usibeke lapho nje kule mzuzwane esele lesikhathi nje ukhuluma nje na siyinkinga ngendlela eyisimangaliso ngaleso sikhathi abantu ababonayo bebengekho bengandile ngiqale kutheni nje kumnandi noma kubi kodwa kufanele kukhulunywe ngoba phela izinto zinje mhlawumbe ebandleni yingenxa yalezo zinto ezinjengalezo ubengavunyelwa umuntu ake ngithi umuntu oyisangoma bengasondela usondela kushema bengasondeli nje ukusondela kuthiwa yini uzothatha lo moya wakhe ubusuxova ibandla ngoba phela uzokhuluma phela into naye abamphethe bayibona sekuwukuthi nokuthi mhlawumbe bese kuxabana abantu mhlawumbe xabana umndeni wona wodwa ngento engekho ngento bengalungisela bekungekho lo moya umuntu okade khona kuqala owayeke uba alokhuze ngaye athumele mhlawumbe kuyena ukuthi ake lokhuza akanasikhathi akezama ukuthi athandazele lo muntu abonakala ukuthi yini enemphetheyo eyibona yena ulokhuza kwakuba ubona kuqala wanongoma umkhokheli ubona kuqala wayefike evele kade umuntu othandazayo evela enkonzweni wayefika bese kuba uwili sizomfaka manje uwili khona la efonini ungema sizomfaka ungema indoda enentshebe emhlophe nenwele ezimnyama uyibona labo bantu kuphela ababaziwa kangangoba khumbula nje na uzowathethelela ungema uwili uzowathethelelwa ubaba inyanga izolo bemkhiphile abagcotshwa ekuqaleni ngani ngoba ekhuluma ebambe izinto zabo beyiphethe bezuza inkosini bephingabeza ngazo inkosi base bemkhipha-ke khumbula ubaba waze wabuza ngelinye ilanga wathi bezokhuluma ngaye anginakusho ukuthi osibani bani kodwa ngiyabazi bona uthi ubaba njengoba nikhuluma ngalo ngema nje umshumayelo ngema uwili niyazi ukuthi kukhulu thina sikwaziyo ngani niyazi ukuthi khona isikhulu sikwaziyo waba ngubaba ngaleso sikhathi beze baze bamcupha nje eJudea ngo-71 bamcupha ngokusuka kuleyo ndaba kawili wathi engani uwili simgcobile umshumayeli wasemzalweni wakho bevele umshumayeli into suke ikhuluma kwathini kubona siyihloniphe ngoba usuke ikhuluma into ngempela esuke ikhona akagcotshiwe bathi laba bezomcela enkosini ugcotshiwe manje abantu senibakhiphile noma oyedwa wabo noma babili esenibakhiphile
ngokuthi baphendule ngesikhathi ungehambe shumayela angithi uhambe shumayela emhlabeni nina anihambe endaweni eziningi ungemoto uyahamba ahambe shumayela badedelele kodwa wazohamba ngoba phela esengasaphilile wazohamba emhlabeni engakathethelela ungene waze wafika inyanga izulu yafika yamfuna yamthethelela waxanjulula waqala ukubongela entabeni khumbulela entabeni enhlangakazi iqala inyanga izulu khuphuka entabeni enhlangakazi wabongela lapho esuka phansi ngamhlethethelelwayo wabonga esuka phansi wazoyofika phezulu andibongela mawukhuluma ngalabo ababili umkhokheli ubona kuqala babenze njani umsebenzi wabo babe kwazi ukuyibona into eyimfihlakalo babe thandaza ngento bethandaza kuNkulunkulu ngento abasuke beyibona kodwa isikhathi esiningi bethunywa inkosi bengaveli bayimele nje babe ngenazi igoli ngizama ukubheka lokho ukuthi njengamanje njengoba abantu bekunxenxa ukuthi hoza hayi hamba kabani ukuthi bona ukuze basebenze inkosi eyayikwazi ukuthi imbize noma ithi hamba kusibanibani yebo noma iyaleza ukuthi mabe sefike usibanibani ningishele nimshele ukuthi ngiyamfuna ngiyacela ukudlula kule ncwadi edale sicela umvangeli ebesivele simlandela incwadi kaJobe 15 ngizoyifunda ngisuka ku6 singavali singayifundile ngoba sizofuna lokho kutholakala kobani eimpungeni le ncwadi ke Jobe 15 iqala ku6 iziyofika ku16 ngumlomo wakho okulahla ngecala izindebe zakho uqobo hayi mina ezifakaza okumelene nawe ngabe umuntu wokuqala yini owazalwa na wawukhona singakabikho izintaba na wakuzwa yini okwakhulunywa emkhandlwini kaNkuluNkulu wazigodlela wena wedwa ukuhlakanipha na wakuzwa wakhulunywa emkhandlwini kaNkuluNkulu wayigodlela wena wedwa ukuhlakanipha yini oyaziyo thina esingayaziyo na yini oyiqondayo thina esingayiqondiyo na izimpunga nabamkantshubovu abadala kunoyihlo bangakithi namhlanje sinabo bangakithi incane yini kuwe induduzo kaNkuluNkulu nezwi elikhulunywa kahle kuwe na incane lokho sikhuluma namhlanje kungani inhliziyo yakho ikumukisa na kungani amehlo akho egcwala intukuthelo uma sikhuluma ukuthi uShembe wathi wabona ukuthukuthela ibusi lencwadi kungani uthukuthela wena indaba engaphakathi bese ubhokela uNkulunkulu ngolaka ukhulume amazwi anje ngomlomo wakho na khona nje abasikhuluma nje abakhuluma amazwi ayikho lento ayishoyo cha ngifunda incwadi kuqala ethi ufakazi weqiniso ufakazi iqiniso kodwa wama ngiphafuza amanga uyini umuntu ukuba angaba ngohlanzekileyo nozele ngosifazane ukuba ngolungileyo na nabangcwele bakhe akabe thembi nezulu alihlanzekile emehlweni akhe kakhulu kangakanani onengekayo nowonakeleyo owonakaleyo ilobo okukhulunywa ngayo kuthiwa wabiza umhlangano wabonakaleyo ubona umuntu ahamba ayoncenga ancenga ukubeka bomshumayeli ubona umuntu ahambe athi ngizosheshe ngiqhoyise ngifuna ukubeka ngibomshumayeli abafuna izikhundla ngibona labo khona umuntu ophuza ububi njengamanzi abaphuza ububi njengamanzi iyona lento edale namhlanje ngoba ngihlale ngikhona la ngikhuluma bese bethi abanye kanungakanani wena namhlanje ngithe angilande noma asilande impunga ezahlala ekuphakameni hayi ezazize emhlanganweni ezahlala ekuphakameni
zahlala ezayikhuluma zithunywa inkosi yasePhakameni omelene naloko umelene noShembe uqobo lwakhe ingakho ngifunda lencwadi namhlanje siyabonga mvangeli sibonga kakhulu uNkulunkulu wasePhakameni kusele kuningi sifuna another 4 weeks kubantu abalalele kakhulu esinabo lapha egroupini usikhumbule ePhakameni ngiyacela namhlanje kubona ukuthi isimo sime kabi ngikusize na insizwa kaMwandla okuyona elekelela ukuthi sithole upetrol njengamanje ngizohamba kanzima ngibuyele emva kufanele ngibuyisele umvangeli bonke abantu abafuna le indaba abazi ukuthi umvangeli simlande emaphaketheni ethu kube nzima kakhulu kodwa yinye into ebesiyiqondile ukuvuselela umsebenzi kaShembe ukukhuluma amaqiniso ngoba isikhathi esikusona namhlanje sibabazi ihlalo asibabazi umsebenzi kaShembe nemithetho yakhe ezosingenisa ezulwini ngoba ihlalo khona okuzoyidida ihlalo ngoba ubaba ilanga uthi nomsebenzi ako yena uqobo lakhe ebeyasha athi mina uyangibona ngubani ebuza kumvangeli uthi mase kukhona la ngasahambisi kahle ningikhiphe ningitshela iphuma namhlanje na ke uma sithembele konke okushiwa ihlalo mase uthi mayefika eqhamuka esikoleni uthi baba mkhulu kuyena uyothini mase sisonda ngesonto uthi hayi baba ngiyolalela wena uthi ke kanti ulandela mina noNkulunkulu manje na ke bodadewethu nabafowethu nomama nogogo namhlanje silanda injula yobuNazaretha ngiyacela ukuthi nisinike amandla ukuthi siphinde simbuyise umvangeli ngicela emthandazweni nimbeka aphile ngoba kuthi uzophila sitshele lezi zinto mesingayibuzi soba necala iloko namhlanje amazwi akona umsebenzi wethu kusekuningi sibonga kakhulu umfundisi lobusushila uNkulunkulu wasePhakameni ngiye ngibone abantu beyifuna lezi indaba becelana ngiye ngichaze nakasilungiseni ngithi zonke lezi zinto zenzeka ngemali ngisilibeke nje ngembaba akukho umvangeli enyakaza simsusa kude kabi sihambile saya samlanda kude kabi nathi asithatha indawo kodwa abantu baningi bathi bayayifuna lezi ndaba sicela ke ukuthi ke angabe indaba yethu indaba kaShembe kumbe indaba yethu njengoba sila istudio nani enilalela indaba yenu manifuna kodwa ukuyenza eyenu nizokwazi ukuthi nilekelele sikwazi ukuthi silande abantu abanjengomvangeli bafike la istudio ngoba kuyasinda kodwa ke kuyenzeka ake sibonge imizuzu mbili manje mfundisi uyavala umhlangano kusuka la kwenzakalani manje makusuka njengoba uvala umhlangano uma kusuka la njengamanje asiko uphumula njengamaNazaretha makusuka la sibheke kumash emampondweni sizongena ekufikeni kaShembe kulelizwe besifisa ukuthi ngomash kunina nonke nikhona egroupini kasikhumbule ePhakameni besifisa ukuthi ngomash sibe naye umvangeli siphinde sibe naye siyafisa ukuthola indawo eyihall la isommema khona sikhuluma usuku lonke emphambi kwethu sibuza indaba kaShembe isikhathi sesiphelile asizonika inamba yakhe ngoba nizosihlupha asizonika inamba yakhe nizomhlupha kakhulu ngakhona nabahlubukile abanye abazomthu lokho esitshela into endala wenza ukuthi nokuthi wenza cha ngesinika inamba yakhe kodwa ke asibonge kakhulu phelele isikhathi kuyahanjwa manje kubhekwe iginyezi nemfundisi siyahamba manje nomvangeli siye enkonzweni uyongena enkonzweni siyongena enkonzweni yasekuseni nizoyithola manini enhlanhla inkonzo abesibambele yona makwenzekile inkosi ibuseni kuzwile umfundisi umhlongolo inamba 0606131515 ukhona live lapha ku Facebook live mvangeli uvalelise nawe siyabonga kuba landeli benkosi enkulu yasePhakameni hayi noma phela ngasashiyo kanjalo kodwa siyabonga sibonga kuShembe sibonga kuShembe masibonga nina sibonga kuyena uShembe umnikazi wezinto zonke Mwandla kusekuningi maNazaretha uNkulunkulu mayesangigcinile njengoba washo uma ngiphathe kahle washo njalo wathi kusekuningi ke nisazokuzwa amen hayi sibonga uShembe sibonge nakumvangeli
ukuthi angasabi ukuze isitundo ezikhuluma indaba kaShebe. Amen. Inkosi mayivumile kusasa 9 to 12 asilungiseni Queen Rejoice kanye nobaba uNdaba enhle kwakamyeza. Uthabo kaSambuthi ke lo isikhathi sesiphelile eManazaretha. Inkosi mayivumile nangesabatha ezayo sobe sindawonye. Uyaza ke manje uyangena uMashimani umsizi umfoka amaphumuli. Sibonga nangenhlanhla umfoka ngwenya usonkini obhowethu. Inkosi inibusise. Amen.